गो श्रीपुरेशाय नमो नमः। गो श्रीपुरेशाले पुण्यक्षेत्रांतु यागशालेचे पुनरुद्धारण देवसाळ ग्राम भव्य सानिध्यान अर्चकानि केल्या प्रसन्न पूजन। गो श्रीपुरेशाले पुण्यक्षेत्रांतु यागशालेचे पुनरुद्धारण देवसाळ ग्राम भव्य सानिध्यान अर्चकानि केल्या प्रसन्न पूजन। वैदिक वृंदाले मुहूर्तोच्चारान शिखर कलश स्थापन केल्या ते उत्सवाघोषांतु विष्णुयागाक यज्ञशाला केली अतिरमणीय। वैदिक वृंदाले मुहूर्तोच्चारान शिखर कलश स्थापन केल्या ते उत्सवाघोषांतु विष्णुयागाक यज्ञशाला केली अतिरमणीय। भक्त समर्पित मंगल कार्य ते ईश्वरानुग्रहाक कारण जल्यांते। गो श्रीपुरेशाले उत्कृष्ट सेवेक सौभाग्य मिळ्याते गो श्रीश भक्ताक। भक्त समर्पित मंगल कार्य ते ईश्वरानुग्रहाक कारण जल्यांते गो श्रीपुरेशाले उत्कृष्ट सेवेक सौभाग्य मिळ्याते गो श्रीश भक्ताक। सौभाग्य मिळ्याते गो श्रीश भक्ताक। गो श्रीपुरेशाले पुण्यक्षेत्रांतु यागशालेचे पुनरुद्धारण देवसाळ ग्राम भव्य सानिध्यान अर्चकानि केल्या प्रसन्न पूजन। गो श्रीपुरेशाले पुण्यक्षेत्रांतु यागशालेचे पुनरुद्धारण। ओम गो श्रीपुरेशाय नमो